turi kuzo mu sanderi kwera abikiriza Kristo bashabwo kuguma bahamira mu kwikiriza okusasarana kandi bakareka no kurebyana. Reverend Father John Baptist Tumusime uri bwana mukuru w'ekereziya ya Sacred Hearts Ntunga mu Catholic Parish yagambebi obu yabaye bembire kitambo cha misa yo kumara ekisibo no kutaho mu sanderi kwera ahakereziya ya Sacred Hearts Catholic Parish omutawune ya Ntungamo. Tugume tuhamira mu kwikiriza kandi tureke kurebyana okurebya abagenzi bitu twetaga n'umutima gwo kusasara nabo kuba bingi turuhundedi abantu bamwe biye n'umutima mbi ahabwo kuba bakabarebya tusabe mukama aterezo umutima gwo kusasara. Miseji yabetabigwema bikiriza nyamwinji okurugo mu shonda zitari zimwe na zimwe omuparisheji. Abikiriza Kristo Sunday ya mataji nibijuko bo Yesu yataho muri Yerusalemu nekitinwa ngakamanyiso ko kushemererwa atakagira hakubona bonesibwa no kubambwa hamusharaba. Father John Baptist yashaba abantu kwetwaza jo mubwirobu okwetisa no kusasirana kandi hamwe no kureko kurebyana ariko haye cyo kureberaho icyo sente zarebize Yesu nguti ziragizire mu gasho. Amatara kunini bakrisya okwekireyo okora tara Kristo icyo bakutegera abakristo okurebya okumanya ko kurebya cy'ikibi Munasente ezo zarebize Yesu ngo bakarura n'icyo kusikora cyabo ora turiko kurebwa na shaka okusasira ako Kristo najera ngo cyambu ya mbere akasasira bamukozere kandi babikiriza baba bayo mu kushaboku bayoreka kushemererwa kwango ahabwo kwikakiro eki ubwo bari kwetegurira kwijuko kufa no kuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo. Kandi ni mfuranye no kushemerera ubwo cyo twicana mataji kandi reba kama kwasize biro bumaze mu kereziya ndukereza turi kuteganira kubona nubwo bingi kuko kwa kuzumbyara hangara na zumbyaro sima mukama munonga na mama wanje Bikira Maria wapeka kandi siya na kwenu nishaba ekitutu cyamranye no kushemerwa yigwindi munonga ahaguku nisima na mukama nake mutima ahaguku ni mukantine mani konga kuna yetabikira Maria mama yampe asima munonga ruhanga ahaguku hizoje ya mataji kandi nishaba munonga ruhanga ko kwandabize umugisibo okushika agizobe rya Pasika kandi nabwo kagira mani go kumuramya kakwibisa simaranga ubwo rizoba icyoco cyo mwisoko rebona ikari mataji shemberigwe nyino businje neka yanje nyino businje ahabwawe Yesu Kristo kama wetu soberi ninyuhora amagara ganje ndije kandi no kwesima kwa mana munonga shanga munaka ayizoberi. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television omuri Ntungamo.